Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'us rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, sadatil muhtaramin wal muhtaramat, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, ibu nyai, serabu malam samangkin sebetan kula amuja kita na'zimaki sahibul bait, sahibul hajah, keluarga besar dari almarhumah Ibu Huzaimah, tercukan almarhum Bapak Haji Sazili bin Parma. Senguncang beten gula malam mangkin, sebeten gula muljaekin satajana para sepoto ko masyarakat, sejukan Rabu malam samangkin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah, hadirin hadirat, rahimana wa rahimakumullah. Malar muka kaulaban ajunan setajata masa orang seekasokani Allah subhanahu wa ta'ala. Dan golejek senang malam mangkin bisa apolong sarang para ajunan dalam rangka haul yang kelima dari Bapak Haji Sazili, tercukan dalam rangka 40 hari dari Ibu Hajah Huzaimah. Malar muka kalaban pengajian malam mangkin, kalaban tahlil kuluban ajunan malam samangkin, almarhum salang almarhumah parenya celap iaram kopurepon, parena kateraan dalam alam kubur epon. Amin ya rabbal alamin. Malar muka barokana ajunan Rabu kakak dintoh reng sepo kulaban ajunan juken. Malar muka milu barokana pengajian kak dintoh. Alhamdulillah, insyaallah nyampunga ati kulaban ajunan dek Kanjeng Nabi, nyampunga ati kulaban ajunan dek keurusan agamana Allah. Kak dinto titi setong an akan tuk setong fadilah seluar biasa. Acengan kulaban ajunan banjukan acengan orang sepo bengatua kulaban ajunan. Karena sestona bengatua kulaban ajunan seampun ambali kalam kopur pacet nyoon pacet ngarap dekat doa kulaban ajunan seki odi. Nomor 2 na mereka juga senang Allah. Mana bita masuk dek orang seiman dekat Allah ni kayak pamantau kuluban ajunan setuju. Mereka tahu apa yang kita lakukan. Oning seekalaku kuluban ajunan. Pokok tak masuk dekat orang saya bacet pocur. Mana bi orang yang tinggal tunya aronan tarkam majinika. Kan mana bi saya nyama beten masuk ke dalam kopur. Beten nika masuk ke tanah. Satin retin orang mon mate pakun masuk ke tanah, tak kira masuk ke lamari. Para tinin gini banggi. Andi makna je saunguna ce sata manusia ni kata andi arke. Mana bi andi arke biasanya kan esabe lem lamari. Panjenengan andi emas, andi berlian, polana arke larang esabe lamari. Nah kalau benajunan mon mate, tanda saya masuk ke lamari, pemasuk ulum tanah. Aron nanti kama, arona tak masuk ulum tanah. Arona ongke kalangi andi makna, aronika estona, ni kalangkung larang, langkung mulja, timpeng beten. Aronika lebih larang, lebih mulja. Keng banyak orang tak kelero, beremai kojak tak kelero. Orang banyak paraten kabeten, tak pate paraten dek kasih nyaman roh. Gini banggi. Mon kabeten, empon, ceraba muncul setong, posangnya dia obat ceraba. Ate ceraba neng kalau tay santai. Ni ke berarti tak peduli ke ate, peduli ke mua, peten.
Aba tropo tiang, pola nang ambas ning TV, munreng bote, makaton je dah tina, male obat cena, pemutih wajahnya, mana dulje. Mbo, pasang dulje, male tak jelang. Kalau pai, entai pasang kapi berak muana. Orang tak cengak mau obat bote, tinggi ambas ibu dina kopi, ngacelang bakun. Nah, ni kebab mua. Moni sorboje kalau ngojak buk orang gigi na terolorosa arwah pasang kawat gigi ini kamu si asli harganya ni paling muda sekitar 15 juta. Ini ka asli maloro sa gigi majer 15 juta maloro sa ate maloro sa tengka di mo madaling majer 15 juta. Coba anan ko leban sambian maleloros ate nang ngaji ke masjid majar 15. Weh, 5,000 anak atokar ko ban takmir masjid. Onggu anak atokar ban takmir masjid. Leni ka sa ekoca banyak orang ni ka peduli ka bepeten tapi tak peduli ka bepeate. Padahal saya ka buto ni kate. Yang kita kirimi Fatihah mulai kelak sekolah benajuna tua akin kelak kan rohna ila rohi ila arwahi ila rohi ko beni ila beten ila rohi al-fatihatu ila rohi Fatihah deka rona esa put rona basera beni jasad tampu Fatihain ana sebab jasad sudah jadi bangkai ketika masuk ke dalam tanah, mon masuk ke dalam kopur, tu dibangkai, tu dibetang ampun. Kecuali orang bi Allah, badingin kamuljaan, seperti tak ekakan bi tanah, tak ekakan bi cacing, tak ekakan bi olah, bodoh. Lo ni ke lain boleh bepa. Nadirin sebeten kula muljaki. Ini kesalahan kita saat ini. Salahna kau leban ajunan samangken, kikadinto. Banyak peduli ke masalah beten cesat tapi tak peduli ke bepaate. Pertanyaannya sekarang, saya macam manusia ni ke beten nama ate. Tapi sampean alerek ke tetangga sampean seratin mawas cek paju na paju ka cereken sejek kaya na. Cereken sejek kaya na namanya mana abi ni ben tetangga na panjenengan kan bola na beten na. Coba makai bagus teng karena mak katon tak kena evele. Lah saya salah beni kesimpul na panjenengan. Saya salah ni kat cara kena jinika tak kecok. Cara kena tak kecok milih mua tak milih ate. Deki teng sebini pas nikah nakal, sebini nikah alerek kalaki yang lain puru tajengah ado makiretin betin tentang bini nyake tentang ate. Tina maki bini bau cuba pokok kang ko esto etembang bini ratin tapi tak esto eko wa teng lah mare. Teng leja bo musibah. Sesungguhnya yang menentukan bahagia adalah ate. Mulja manusia bi Allah karena ate. Cempur manusia dalam modi ni kabola na ate. Oleh karena itu kita penting. Ana apa ma almarhum? Ben almarhum ni kaya holen ya selamatin. Pola na ate na bagus. Mun tukang seher tak kata holen. Mi bola beda. Hol tukang seher ko beda. Tak ada. Mun maling raja tak kira. Holen. Saya holen ni kau orang bagus. Ni kau yakin kau nikah almarhum dan almarhumah orang fokus sedatang je banyak sedatang. Alhamdulillah. Jumpa nikah almarhum dan almarhumah. Ate kau leban ajunan. Mangana pendidikan hati, perawatan hati, bete ate, cek penting dalam odi. Cek penting dalam modi mun panjenengan pun are na beten na male sehat lako male obat male vitamin. Kula benajunan cek barlo na vitamin cuken. Manabi kula benajunan kekurangan vitamin C cabo sariawan. Manabi kula benajunan kekurangan penyakit A cabo rabun mata. Managi kula benajunan kekurangan penyakit nama vitamin B. Kula benan cabo biri-biri pada manusia mun kailangan vitamin J, cucur, ada bosang ini kau dina.
Mana bi manusia kekurangan penyakitnya, mana S, vitamin S, kekurangan vitamin S, sabar pada dia. Jadi ka bakal bosang di dalam bodina. Harus lengkap kia vitaminnya. Nah, bahan vitamin gula ku aja ada tebab vitamin ban gula. Namun jan emban gula cukup 1 juta. Jadi sepenting jong pokok andi 1 juta bana baras jong. Nyaman je jong odi jemper. Kenapa 1 juta ba? Kula besar lebih merasa 1 juta ba. Nyak beni besar jong. 1 juta sabar jujur tawakal. Pokok sabar jujur tawakal nyaman odik na banjong. Mangkana odik ni montro nyaman apa ente 1 juta. Apa ente apa? 1 juta sabar jujur tawakal benyaman bon jinika. Tina magi tandi besar pokok sabar nyaman. Banyak besar tak sabar. Aduh aleng-leng tak lemah deh. Orang banyak besar mau tak sabar, aleng-leng. Pasar mau deki laku leng-lengin. Mele tak mele. Kuna leng-leng. Bada banyak. Esor je si nyaman mall. Mall robosa benar orang benih kile mele. Ngiki ngajalan menolong gurua. Mau tak sabar. Bo semiskin gijukan, semiskin pokok sabar nyaman. Yo ni bungguna ngosot toot. Alhamdulillah, karena ada santai toot ekosot. Nada maka, nada boleh di. Kadang tos mate, kau sih nyaman jawabnya. Tak terona maka, baca tanya terus emergi beras. Yang di nalatin sabada baca tempe baca tahu. Ya mana tanya terus banjek terus nak kekel kok kena. Ya jadi yang tadi besar ya kekel TV pecet. Ada santai sabar dalam hidup. Kula menajunan harus seperti itu, menata hati. Cek pentingah, anak sebab kula menajunan mau tidak mau akan kembali kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kula menajunan eka bima dia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang ini kapi bakun mate, si andinya bakun mate. Nomor 2, namun la mate ni kedatang, mula ajal napa la yastakhiruna sa'atan, tak kira nyorot make sejam, wa la yastaqdimun ban tak kira maju, bakun mate. Munjut mati mati tak ngantos sakit ten mangane saya tak sakit jewat magawat kadang sampean tak sakit mati kado bodoh orang sakit tak lemate pak 1 tahun sakit tak mati mantas setahun bodoh orang kalenger 5 tahun kok semaput 5 tahun pak semaput 5 tahun kulo saya cerita ke panjenengan. Bodoh orang laki ni ke masya Allah. Andi anak saya tahu nyaman Fatimah. Fatimah ni ke umur 9 tahun anaknya. Orang ni ke masya Allah nalika tepat duha keluar dari kantor apa je ngan duha. Nalika apa je ngan duha nyebrang tabrak pickup tepat tabrak pickup orang ni kalenger semaput. Eke ke dokter singkat cerita. Ternyata nih otaknya nih dike nih otak nih rusak, jadi tak bisa ingat. Ada bakun kalenger, nane kata bak kalenger bak bu, si bini ekocak bi tetanggana, ada can dokter, lagi tu bendak kira beres, ada oleh mun benria minta telak, maju ke pengadilan oleh pacet secara hukum. Manabi sudah dinyatakan can setong pendapat dinyatakan sudah mati. Nah, ini kan masalahnya kita mati kan. Tapi kocak ni kan, nabanya pun kalenger kan, tak kira di ada kadang tos mati lagi nabakna. Allah setiap mengajukan perceraian ke pengadilan bayi. Ya lauleh 4 tahun. Ya ternyata ki bakun mati, bakun kalenger. Banyak ki nguda, akabin boleh rapa. Jawab si bini punten. Pacet lagi na kaula, tak uning je kaula ni kabeda mangken. Keng kaula uning je lagi na kaula ki odi. Tak mungkin aku menukar cinta dengan selain dirinya.
ngaji. Matepak na. Anaan sesekang tahun kedua, pamunduk nih pondok tahfidz, apalan Quran. Oleh 5 tahun saya kelenger, anaan mulai lah apal Quran. Anaan ngucak, kasih ibu na. Umur ampun umur 14 tahun anak nikah. Ibu, kulit rawa dua na ben bapak. Tolong nikah yang kunci nikah labang gelun. Keduaan, ning rumah sakit, baban semaput, pekun. Dia remah, ternyata ya Allah, si anak nikah ngaji bu, ngaji ngata makin Quran, dapat ke Ar-Rahman, ke surat Ar-Rahman, ternyata baban bahasa guli, baban guli, udah kita guli tebak maca kedua, nah anak nikah, anu ketondu, tatedung, tebak tatedung, tengin mimpi ben suara, ben jantro baban berusaha. Mak bagi bah tedung, ngiding boleh, maca boleh. Tak tedung boleh, ngiding boleh, maca boleh. Tepak ke Ar-Rahman. Saya bapak pas ngiding, tepak saya bapak ngiding bang ngucap. Siapa dia berbini lain mahram berditingkok dia. Haram, haram, haram. Ngucap haram pak. Bang ngucap anan aba, abtina putra najunan, anan najunan, abtina pun raja ba. Abana nikah nangis, singkat cerita. Odi abana nikah, odi abana. Makilah semaput 5 tahun. Itu yang saya sakit kalengar tak apa. Pokok lanjang umur. Gelem sampean kalengar lanjang umur. Hah? Oh punten gibon mandaran beres kapi. Saya beres saya buat magawat. Mun mati laku ia mate. Make beres. Tadi kaper ning sorboji sampean. Seorang dosen lari pagi pak, nih bengkel jalan kurang yang trotoar, lari pagi, beda mikrolet pak, ongke ke trotoar, mate padahal lari pagi roh untuk sehat kan, sambil ngaku headset lagu na oma irama lari pagi, mate pak na, pacar rapat bisinya mana mikrolet, mate, padahal gelaan beres le mate ni kata jenci tapi ben orang si odi pakun mate mangana teti manusia cecak kecak di lemudi mau tua mau muda mau sehat mau sakit teti orang cecak mengecak persiapkan diri untuk kematian kita istiadat kalau banyak kau tu mempersiapkan diri aja mate orang yang mempersiapkan diri aja kematian biasanya orang ini bekal namanya mana bekal tengah dalam odi tak pangkempangnya kein orang tak pangkempang ngala andi na orang jadi ke penyakit ni lah andi na orang kala tanah na orang kala tabu na orang kala ada orang singala andi na orang tak kena jumpa beri kalau pengajian yang sorbaja pon duga gula judulnya nikah maling kacembaran maling kacembaran aslinya manusia nikah setuju Nabi Allah nikah every namanya mana mesin dalam auditnya mesin kacembaran saya sebut kalaban al-fitrah kullu mauludin yuladu alal fitrah pencapan orang se lahir dalam keadaan suci. Tetapi saya setona manusia kapi nikah andi hak untuk bahagia, andi kesempatan untuk jember. Manusia kapi kau untuk jember. Keng ternyata kecember na manusia nikah cobi maling. Napaan maling maling sengicoan kacemberan salah setong kadinto andi pangatero ka andi na orang lain tetimun orang teruan ka andi orang lain arwa tak kira jember tak kecok kacemberan na gelem gula banajunan andi pangatero ka andi orang lain syukuri apa yang anda miliki jangan berharap apa yang belum anda miliki sebadalah syukuran alhamdulillah asyukru alal mawjud wasabru alal mafqud syukuri apa yang ada hidup adalah anugerah aroja nak kana leni ke dia modi candi mangataro kasih lain tak jumpa sampean tetanggunan di anu cek terona ni kemuni dalam orang kampus kocak penyakit kleptomania ni ke penyakit tero andi yang lain kalambina tetangga ni keterwen nampon tepak isa sa
Tepat saya jemur esen demi ni kala. Makanya bada orang kailangan kalampi, bada orang kailangan katok. Bentuk katon. Gitu. Bodoh na tero kakatok. Ota babuni tero kakatok, tero kasendi katok. Bodoh na tamilo, ngakaton bedegi. Pogoon orang ngon andi pangatero kandi na orang lain melarat untuk bahagia. Orang itu akan menderita. Mangana tampu atau le kandi noreng. Abas din TV tanggi. Alhamdulillah nyaman. Tina makin kuning ini lampu na sampean makita banyak montro banyak lampu kalau warning tadian abas katas lampu melolowa judepi nintas langit. Onggun, makai bengkobi copek keluar dari bengkona sampean. Kalau nang tenang baik keluar dari bengkona sampean. Abah zakin nyaman bumi ni cek lebar. Kalau nang tenang baik. Apa yang kemudian menyebabkan kita ni keterokan di yang lain? Lah usah. Tung. Penyakit nomor 2 ni kasih bekal mailang ke cemperna kau leban sampean. Kikat dinto Allah sahabat ning dibudi. Saya sahabat ni ada ni ke urusan dunia. Manusia mun Allah sahabat dibudi, Allah dipinggirkan, Allah sahabat pengkir. Saya sahabat tengah bab dunia, orang itu juga tidak akan pernah bahagia. Matinya pun mati tidak akan bahagia. Mati nak tak kira husnul. Jadi Allah kudu sahabat ni ada. Walau istaqamu la asqainahum ma'an ghadaqa. Jawaban Allah Subhanahu wa taala, saking orang ni ka istiqomah ning jalan Allah, maka orang ini ka bakal ebarein ma'an ghadaqa aing seseger. Artinya tebun mufassir, pokok orang ini ka istiqomah Allah esaba ning tengah, Allah esaba ning atena. Orang ini ka urusan dunia na Allah setuju sebakal ngatur. Lo coba bayangkan, makanya Allah coba dibudi. Mun bada adan tuli ambulu sabak lo. Senyaman na tegangan, mangkat ke masjid, senga uy. Masjid uy. Do ngenes ate mo ni ding kapar was masjid pada ada yang kedua imam ben makmum tukang siap bersih masjid, imam orang merangkap tukang adan. Bodoh. Kamang lo ngaku tibi wak si bobo punya banyak. Mereka pabakus aja ke masjid. Kula gelak ni ke acara maning tuban. Kula acara maning tuban. Maning tuban sampean. Bojo negara ki terus ke tuban. Jauh tuban gelak ni alas gelak kula. Debak ke Surabaya setengah telok, kol telok mangkat ke kantor. Nabak kantor setengah belu, juk sekejap kente kalampi, ketemu ben sampean nikah. Aduh payah je bayarnya. Kengten kula debak kantor lebur, ngabasa kinjam aja banyakan ketika tinto. Tak bati lumrah punten 40 hari banyak ketika tinto. Rumah ken nikah kula setuju. Etepeng sampean nikah bae napa mamboda pengajian ajeng almarhumah. Maleperak. Rek sepo na sampean sebelum ko purwa. Gila. Senyamana tanah, bo atokar kakak benale. Oleh na tanah ikakan dibi. Reng tua na sebelum kopur ada ya Allah mana mahatokar anak laki ben si bini sewatoan ben ngudaan. Be jotokaran bab jinika. Jotokaran nungguan. Muni rebu dagen dan lalakala muni rebu. Lakala coba sampean praktek kaki. Din sampean ikalabi kakaan atau bialein. Alin pas namanya manuwat magawat rebu. Lakala jotokaran kok todus kok kadeng tua. Boy gantiin bi Allah bu. Bu, alhamdulillah kula benalek tak dokaran. Kula benalek ni kerja janjian. Abbas intigal tunya, cet abah cet bu. Saya nak jatuh karan, siap bah. Umi saya tinggal tunya juga nak bela, pokoknya jatuh karan tangan nak siap. Tinggal tunya kita bertiga sepakat alek kula dua. Cetongnya am guruan nomor 2 nyi ilah berdini Bengkalan. Kula ngucap kalek, bermah berdisi ngalah tanah nak abah bunumi jan kula. Ada nang kepi, mana nang ngala nang kepi. Udah ngojak, sabana abah numi jadi jeung santre, jeung pesantren. Mangana pesantren jadi di jadi engkau tak minta panapan dari jadi aja ingkula.
sepakat kebi, tak ada sing ngalawa disen. Ada sing ngalawa disen, alhamdulillah tak tahu karan. Buat setong na lain boleh ataukah? Ataukah sampai berduduk sampai masuk ke pengadilan. Rapuan berdisen. Pon berdisen mari. Gelak gula ke Tuban. Mulai dari Tuban. Tuban gelak gula acara mah. Acara itu gula di Tuban bahwa manusia modern nikah, manusia cuman makin nikah, benyaan pikirna nikah abab pese, abab usaha. Can gula. Sainggana, can gula nih nikah. Sainggana orang sama makin nikah di budin apa? Banyak orang yang lupa ke masjid, bade selopa ke musola, lupa ke agama, seekenyain perak pasar, seekenyain nikah perak napa bisnis, seekenyain nikah sabar. Nikah orang makin nikah. Benyaan diukujat. Mulai dari pengajian, tepat mulai dari pengajian kula berak pak, tepat duhur, nimbing kita jalan, mak bude masjid adon, adon nyaman, adon persis adon Madinah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mak nyaman jangan kula, wah ada Madinah, ngotak kula ke supir gila, taran, wak nyaman pamang gila. Suara becek nyaman nah. Empon toron pak. Mate toron gula pak. Isade tukang ngadon tak temu pak. Dimma tukang ngadon ni mak tado. Adeng leng gula pak. Mak tetemu ben kae. Bede kae mengih asabuan. Pak, yang gula. Napa? Enten pak gula tanya pak. Kamu tukang ngadon gula pak. Nyaman suara dah pak. Abdi apa seh gula pak. Saya adon pak. Aja pak. Kaset. Wah, palang. Ternyata si adon kaset, Pak. Ayo. Ada dah keadaan kuda jadi jember mak pada adon jadi nyaman pada adon Madinah. Itu suruh si adon kaset. Imam mata ada kerembak ketibian mengias awan. Besamben mata bajang, Pak. Betok ki komacan. Kiti budi ni kula bajang. Tada ba bajang ba? Ben kula ba? Sabar lu ba? Sini ke ba? Pokok sama na bajang bina ba seba saya kata ibu ba? Ba ungguan. Ngelaud ba madengan kula ngojak. Tada ba? Sampean tuti imam, sampean sahibul bait. Kula dak boleh jo kula kiai. Abate kula kelajat. Abate tak songgoan kula ten. Engkau gaul. Bocah yang gila acara mau wisuda, Nambon, tada ba? Sampean titi imam ba? Pon, kul. Tak bisa ti imam. Mau nambah to, malah leki mancing malah 20 menit yan. Kipon ba? Sampean nak komat ba? Mbak membra komat siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kot komatis sholah. Puh. Lah mengyong kumbayan gula. Kajang ngimamin gula sembiak gilaan gula ngimamin. Baba nginya mo songkon lu ba? Songko baju ba si gula yan. Nyari akin si gentang ba? Bo, badaning ba imamanong kuning bengkira yan. Mada songko yang ko. Ngimamin gula gila. Lo coba masjid gentang. Tokang adon kana tada, saya adon ternyata ka. Itulah orang modern. Sini ke orang makin nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah, manabi manusia sampun jauh dari Allah, mungkinkah Allah ini ke matoron keberkatan, matoron rezeki ke masyarakat ini? Tidak bisa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Cek sake ke manusia setong kampung, setong tisah, adia iman bentakwa deka Allah, maka Allah bukan muka kaberkatan dari langit ebatoron. Saya dari bumi ebatoron, lamangken orang tak semak ke masjid, si adan boy kaset, barokah tak ke ebatoron ke manusia, paling ebatoron ke kaset. Berapa? Coba Pak, saya nggak le, kalau benajunan makin nikah, daerah Buluto, daerah Sumeneb nikah, ayo masjidnya direbut,
Jadikan Allah sebagai fokus kehidupan. Tak masuk kuda benajunan saja. Mula cetepak bektuna bajang ambuin keluar bajang ngadep ke Allah. Saya abad yang kena cikin ke Allah. Saya badan cikin Allah. Ya, geng, ini kan ngecok dia. Can cetak, abad bakal jemper. Mon belanjaan ni kapaju, abad di ontong raja, abad mon di ontong raja, abad soki. Can cetak. Bi Allah, jarang Allah tak kasokan. Pola na orang ni kesampai tak bejeng. Pacat eba ontong, tegeng na ontong. Tapi ternyata samun ontong tegengan. Nani basake bi Allah. Basake bi Allah. Masuk rumah sakit. Operasi ning rumah sakit 20 juta. Obus tabus. Misalnya. Kula benih ngucakin. Mun orang masuk rumah sakit berarti petempes bi Allah. Enggak. Beda orang sakit, baca sakit ini ke ujian. Mun sabar atas ujian, selesai. Untung aku udah benajunan yang tak ada. Ya Allah, kompak. Kalau benajunan makin ini kasih miskin, basoki. Ya Allah, kompak. Allah mun kasokan tidak si melarat. Allah mun kasokan tidak si melarat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakuna lahu kun. Ibri kun fayakun bainal kafi wan nun. Kita napakkan nun kun, kita napak tetibon mun Allah kasokan. Kun jadilah, kita napakkan nun mari dekap bainal kafi wan nun tetibon mun Allah kasokan tak melarat. Mun Allah tak kasokan tak kira kedetian. Ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Kula benajunan nikah andi bangatero. Panjuan juga nanti pangatero Allah andi kasokan yang terjadi kasokan Allah benih kasokan aku lebih najunan. Mangana Allah supaya ada wakon kalau benajunan istiqomah. Bodoh setong sahabat atanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, abdina terus atanya setong hal senas tarine jawab biajunan abdina tak terus atanya ke orang lain. Dalam masa yang kena kula kaulan ni ke ya Rasul. Pada ina selamat ben masuk ke surga na Allah. Dalam ya Rasul. Jawab ya Rasul. Setong beraja dia kul amantu billah summastaqim. Kotak ben angkau iman deka Allah summastaqim. Pas pa istiqomah, pa tetap, pa cecek ning jalan Allah. Jalan Allah pa cecek. Istiqomahnya mana? Manabi ajunan muka kitab Madarijus Salikin. Ajunan bakal melihat definisinya istiqomah. Abu Bakar Siddiq adabu al-istiqomatu Allah tusyrika billahi ta'ala. Orang yang tak syirik dekat Allah. Manabi atanya ke Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Utsman dan Sayyidina Ali yang lain. Tapi prinsipnya orang istiqomah nikah ajaga ongku dekat syariat Allah. Alaksanakin ongku perintah Allah. Ajauin ongku dekat larangna Allah. Itulah orang yang istiqomah. Manabi ampun istiqomah seperti ayat-ayat saya ampun dibaca betul kula kelak. Allah bakal abareng bakal ngatur kelaban aturna Allah. Ndak usah bingung dalam udi. Tak bingung oi. Apa bingung ah? Makai aki pak kali sampean bakunda ke datang. Magi unggu dia dema bakal lanang tenang bae. Na bismillah bae ya Allah. Sataje berburu ka ajunan Gusti. Nyoon dari ajunan, nyoon bela sa ajunan ya Allah. Nyoon bela sa ajunan. Ko bes mun lang ngucap nyoon bela sa ajunan ra. Nyaman bas enteng. Tapi mun pah ngucap de remah dia. Lah de remah. Orang mula ko ngucap de remah jen ting mun tak beda orang putak tak usah kuliah. Tapi coba abah ibadengin kesusahan pas ngucap. Tete bagi kejunan Tuhan ya Allah. Ponje pona ajunan abdi ngemis ke berkat dari junan Tuhan. Nyaman odi. Mangana ambuin dominasi kepala itu harus dihentikan. Hati yang harus mendominasi. Ini kan canting kampus, canting di sana. Cetak ini jelas aku sebuah tas. Cetak ini sebuah bobo. Ateh sebuah ini tas. Mun cetak ini sebuah tas. Posak. Mangana orang Surabaya yang surah sojud. Mun tebak sojud. Cetak beri bobo. Munteng saya setahe. Beri ini tas. Apa artinya? Teti manusia. Cek pangeran kace. Cek pangeran kace.
Tak. Ini kau di, nak jumpa. Nomor 2, kan gelak nomor setong, maling agak cemburu ni kan nomor setong nama gelak, nomor setong kita dinto, atau ka andi na orang. Nomor 2 na iki ka dinto Allah sebab fikir tak sebab tengah. Nomor 3 na sombong. Tetapi orang cak bong sombong ni kan melangan kecemburuan juga. Cih, bola na malida motor anyar pas tak toleh kata tangke. Kabar kata emang sambil ngabas kertas tak ngabas bebe. Cih, ada tak nyapa. Japo ada motor na berat polisi tidur. Gentang, tetangganya tak toleh lagi ya. Lebat ke aduh mbak, yang itarat. Oma tak tahu tetangganya. Tinrah pada dengar ya. Jabang sombong. Orang sombong ni kepada ben orang ongke ke atas gunung. Mundur bak ke atas gunung orang sebudi bobo kan kini kapi ke. Ngocak engkau tidak serajo. Orang kini kapi si bobo, kini kapi. Ada orang sombong. Tak tahu juga si bobo ngabas orang kini kan kini iya. Rumah gini. Ada orang sombong, tahu pak? Orang sombong pada ben orang si ongke kagu. Ning tas gunung abang raja ke TV laisal komak illal karatok tada umat angin singko. Ya. Ada magaga tampil bagaikan minak jinggo. Pada banyak jinggo. Kini kapi orang. Orang siapa bang abas majik kini orang. Orang sombong dia raja cana ber TV-in. Orang ngangkep ya bang mau sombong demang dia. Kan kau bi orang. Bang mau sombong demang dia. Ya, terus bang sombong pun, mon mati mana jalan TV ke kuburan capek kerja kau jangan. Kan orang sombong itu menghilangkan kebahagiaan. Sombong ini kan maling agak cemburuan. Tetapi orang jabang sombong, apa yang mau disombongkan? Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Satu je nikmat ni dari Allah Subhanahu wa taala. Mun kapi dari Allah berarti semuanya adalah titipan dari Allah. Mun titipan dari Allah, bamambong sombong juga dengan titipan. Titipan pada bentuk tukang parkir. Tukang parkir nerima titipan de motor banyak, buat magawa dah. Apa sih kita motor? Tangan di. Wah. Coba ngujak tangan di, mun tak apa di tokol je dak biore. Tangan di, padahal perak nerima tetnya mana pan mare pengajian kalah pak tompes boleh cek bong masombong tak gengeng takabur nih kah sepenter cek terma penter negara betibi sekaya cek ya makaya kada beti makin sampai penter fauqadhi ilmin alimun yattasa orang si alim ki beda orang si lebih alim panunduk sok penter ni ka sok nunduk gege cek ya makaya tibi yattasa orang si kaya ki beda si lebih kaya sampai nanti tanah bermalokke mbah andi sampean sabololokke misalnya banyak sabololokke tanya akin sabololokke berempah saboloke mon maduraan pun nangkep 100 jutaan 100 juta kada sabolo kan berak 1 miliar 1 miliar berak pak esor bojo tanah guru pak masya Allah tanah 1 meter segemi juta pak 1 meter segemi juta kali yakin mau nanti sampai 1000 meter segemi miliar kalah di ngambia esor bojo buat magawat be matanta sampean ke Jakarta beli tanah yatim Munasra berempah sami terkasa padang sekoni pun 100 juta se Jakarta buat magawa be mangkat sampean ke Maxim ni kening Turki kau udah pak kakasa ke Maxim ni kesemaan ka Presiden Turki Erdogan wah kula tanya berempai ka dinto sinya mana harga tanah jawab tanah ka into sa ano ba 1 miliar lebih sa meter wad magawa da Turki mata entar ke Mekah Mekah do tanah dari larang tak jual dari larang sama melihat bemel namanya toko yang kebenyaan sampean ada cewek magawa cecoki oi si
Si gaga, jaga magaga, gagaan sambian je, maki gaga bawa udut magawat, makaton tada orang lain mahagi kita melolo. Bada orang mah pendekar, mak pendekar, bu pendekar, kan jangan kau ulah ni kah pendekar, ada si bengal dok, sampai entar ke kau ulah ke, mun sampai cokok orang lapor ke kau ulah ke, bereskan, malam-malam cut gogo cut turun soka, masuk rumah sakit yang taren bi kule, capok stroke. Ada apa bonje? Mapa hawa apa nah? Alhamdulillah. Tak etokol tetangga nih etokol asam pakecain bapak pabenyain aja sampean. Mun asam urat ben kencing manis datang lelar Cewet magawat apa kana? Seratin maratin. Ya tas seratin sampean ki baca seratinan po. Boleh latin. Tas kelun. Mangkana teu teu. Kalau teh santai bae. Jangan sombong-sombong jadi manusia di lemodi. Lah kalau biasa. Panapan nikah pak kuntak kira menang ka sebiasa. Sebiasa nikah pak kunwu paling gege sebiasa. Norok lumrah pada ban bini makin babini mau nebede abini mau nebede pes-tepes arwah lalaki lebih penasaran nikah kulo lalaki kan teti kulo ngone mun pas sampean bah eba tebel buah senya mau nebede sekintal lewasang kebi lalaki tak lebur kan iya arwah retin polesan arwah kan pada nemen seiket kan aslinya tangak rawa aja nyorot lelaki pada ban babini saya tak beda sekali saya tak beda pas tak sikat pada bayi ini kah lelaki nyorot kia iya aduh tak tahu rabat tibi bahara beda lelaki ya kau tak tahu teti laki tak tahu rabat tibi nyorot coba abeda pes-tepes agincu pes-tepes acelak pes-tepes misem pes-tepes dia langsung tampungan kuiduan bangun deng semar misem semar tangis datang tibi lelaki bagaikan semar yang menangis mengharapkan cintanya mbo boleh mau nggu dong anak bismillah hidup begitu. Tetiodi ketika cinta Bapak Ibu, dan ketika careta berdasarkan dari apa yang saya baca dan saya alami, pacet seperti itu. Pacet seperti itu. Nomor 4 nah, sengico kacemberan, manusia kemudian tidak bahagia dalam hidup, apa yang merusak nikah? Eki gadinto orang yang dalam hidupnya nikah senantiasa tak peduli ke orang lain, peduli ne berak ka abe TV na TV tak gelem abentok orang lah orang mun tak gelem abentok orang lain tak bisa benten lain ni ka penyakit maling ni ka maling kecemburuan makanya kanjeng Nabi mengatakan as'id ghairaka tas'ad bakna montro cemburu idil modi as'id bakna dia pacemper ghairaka orang lain mun bakna macemper orang lain maka Allah bakal macemper dak bakna bodo ulama itanyakin man as'adun nas kiai pasera orang sebaling jemper debuni kiai man as'adan nas sebaling jemper dia orang se macemper orang lain macemper orang lain bentuk orang lain wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi pokok orang ni kelima bentuk orang lain maka Allah bakal senantiasa bentuk orang jenikah bentuk orang ini kamu tak bentuk orang lain tidak bisa dia nak mungkin bahagia kebaik kata kuat nikah malah abah tak lihat siapa bentuk orang lain bantu semakin banyak orang yang anda bahagiakan semakin anda itu akan terbahagiakan nikah kau ingin dari dalam mudi kau ingin nikah jangan oke kalau mau bentuk ada kalanggung oke jangan ngarep kalanggung orang
Cukup ngarap bebenus dari Allah. Jangan ngarap kalang orang. Orang tak kalangkung lah dia kendak nah. Jangan bangiran ke kalangkung orang. Sepenting Allah nengalih. Wa ma jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Kebagusan bakun bebenus kalaban kebagusan di Allah Ta'ala. Pakun kaidah yang tidak akan pernah berubah. La tabdila li kalimatillah. Tak kira oba ni kabuntan. Bagus. Mak kita bebenus bi orang. Dia kerja penting ah. Cek penting ah, itu orang ni kudu saling. Cek teti mata. Teti orang ni kerja teti mata, berema mata semak. Kayak mata setong tak nangali ke mata setong nah. Mata kanan coba ngebas ke sekacer, tak tahu. Sekacer ngebas ke, tak tahu. Beda orang ni kasih bentar tangga, ni pada ben mata, mak semak yang tak tahu ngebas sekali. Saya enggak, papa ada ben tanang. Bernama tanang kacer ketel, sekangan geru. Tangan kanan seketel, sekacer geru. Arwah setepak, kun kaliyadain, wala takun kal ainain. Ben lego tu pada, ben tanang, cepat ben mata makin semak, makin reng-rengan. Tak tahu tangan letong menjelain. Beda tipe laki bini, setipe ni tipe mata. Pada bayi, tak boleh. Jadi penting ni. Penting ni, saling membantu. Bantu nah, terutama urusna ke mana Allah. Mun urusna ke mana Allah, adunan apa entah, semua bantuan anda akan dibalas oleh Allah dengan tidak pakai lama dan dibalas dengan tanpa hitungan. Paring bi Allah kalau ben pabaring si rajin. Bukti yakin. Andi pesel sekoni sabak ke masjid. Andi pesel sekoni sabak ke mushola. Andi pesel sekoni sabak ke pesantren. Andi pesel sekoni sabak ke madrasah. Tak apa-apa maki beradi saya bu, mujadi saya bu bagi saya bu na. Empon tina malah Allah sing atur gini kah? Allah misem abade ke malaikat. Ada malaikat ada bu. Doa ya Allah, kasak sedekah, paringin kente ya Allah. Mun kasak cerain ya Allah, pancor sekali ya Allah. Malaikat beniku le, malaikat. Mangan mereka nyumpeng ni kasoki, mereka tak nyumpeng, tak lebih soki tan. Nyumpeng. Nyumpeng aja ngagem sampean. Tak masuk makanin orang alim. Panjenengan mun makanin orang alim, kunjuna apa mak raja? Makanin orang alim ada. Mari ada pas nyaman betul. Acara ramah pengajian, oleh kunjuna tu saya makanin. Saya makanin oleh tempeng sampean makanin orang sampean berbudi. Tak itu jodoh mana bojong nama tak bojong. Abang nak makan orang saya tahlil. Saboran nanti nikah benih kulit nyinggung dengan belbudi nanti. Maksudku lah urusan tu nyaban urusan akhir. Panjenengan nyumpeng yang gila, nyumpeng panjenengan. Kak saya ter lagi ay. Atau panjenengan apa yang ngobeng kak kiai na? Bi kiai na panjenengan ni kak obeng. Sanajan masuk ke tabu macam ni kan pas ekonaki dengan kui ceramah. Oleh kenjaran sampean. Oleh na ceramah banyak senorok pengajian nah. Senorok pengajian nah oleh ilmu panapa orang lain. Oleh boleh sampean. Panjenengan berabdi kasih tong ke kiai nah. Mendingan ni kami sekumi kulo seterus beli na sampean. Abang ke kiai nah ceramah masuk ke orang ni kah masuk ke orang. Oleh kiai sampean ni kah kenjaran oleh kepi. Mangkana orang masuk surga pada tak ning tebek. Orang masuk surga tak ning tebek. Muncan sampean orang ni bakal masuk neraka mak koton tak bate napanya mana? Kalagiat kata tangganya. Tapi karena sedekah si ajeun bisa jadi dia masuk surga dari jalan yang kita tidak duga-duga. Oh tapi nomor 2, apa dengan kiai? Tak ada bi kiai na eka bangun. Masuk ke pondok. Na pondok kedua kadengin ngaji. Pon banyak orang ngaji kenjar nanti masuk ke panjenengan masuk. Nah boleh baik niat ya Allah abdina sedekah kenjarna sedekah nikah cenah almarhum bapak kaula almarhumah ibu kaula sambian oleh ring tuana oleh ngika sampai ancur sinya mana lembaga nikah. Makanya tak ning tebek. Orang masuk surga tak ning tebek pada tak tahu amal yang mana yang akan menjadikan dia bahagia. Makanya jung benyaan atau tolong jung benyaan ambe macam dekat orang lain itu akan membahagiakan kula benajunan. Ku besigi nyaman mon bah ngati ka dinto mangkana kula
Kula make tebak bangun pon tuk TV. Mun berdering minta aja ngano, make sa kuni berdiri kula. Kula boleh, kula ni kan tak bisa berdiri banyak. Kula TV makin dia bangun. Tapi kula malai oleh kenjeran ye berdiri kula. Mana nyaman nate. Pan bila kula aja ramah sini nyuates 2 tahun yang lalu. Tebak aja ramah. Kiai, na tebak sambutan na boleh. Masyarakat, Kak Jinto, Pondok Pesantren Kujur. Ni kabar loe bangun. Tore sombongan. Anu aja ka pontuk, mata nyaman kula si yunceng. Sinarema amplop ro tak nyaman iya. Di budi na bi kula amplop ke bele ni kembeliakin semen dari don kula ni ka, melakin semen yan kula. Ka beli semen ongku. Tebak acara mah berikutnya ngunceng kula boleh, datang boleh kula. Kula ngucap pon, assalam na boleh tekan kok ibu boleh bingkok kula. Pah ngucap pengumuman, alhamdulillah pontuk amun tetih. Termasuk sombongan dari ke Imam Mawardi, beli semen bi gula ampon oleh sekian semen jan. Gula misam mun satia terima ampun pajan gula na. Cok lah mare pon tuka kana. Iya aja ngatang pon tuk sedia jan gula. Amba le kaki na onggo tak gela ngakak ye na. Pukas tane ka boleh gela jan. Dia tak bate helap ki. Le bucek senang gula buk. Senang. Mun gula cek sama kerja kan dia gula pergi ya. Pantaran banjir tak pusen sampean ke gula. Kinga ni ka bon Imam Mawardi kinga ni ka bon. Acara manggi kata kerja kata kinga ni ka bon gula. Saya tidak akan niru siapa-siapa. Ya inilah modelnya Imam Mawardi. Saya katakan ngere ngaji tak kasokan sapora nanyon sapora. Kadang gula jelas-jelas mun gula ngutak kasa. Maki beda orang gula bela gula. Kadang. Ya mula cetak lah bosak kada orang colok keluar TV. Cek kadang enggak gula gula niat gula acara mah benih nikah. Cara mana gula makin benih nikah. Benih gula kan niat gula cara mana gula judulnya itu lain. Dewa kan tahu berjudul. Kasokan Allah lah dek kendaan. Okey, pon. Ni kita lemudi. Makanya kabab agama pasama ni. Pa ben kau orang alim, pa alim ulama pasama. Amba nikah napa malai eka bolong bi kanjeng Nabi bi orang-orang sesoleh pasemak deka orang sesemak deka Allah ban sesemak ke kanjeng Nabi pasemak pak mun bedoreng semak ke Allah semak ke kanjeng Nabi cung semaan panjenengan pasemak barokah apa tadi barokah pasemak. Makanya kula mun beda orang alim dan kula ni ka cek seneng ah siapa bolong ah seneku tanang abu iku cek seneng aku seneku ke cek guru nak kau dia boleh dan guru nak kau le cong mun bisa tanang abu anji jong nyeting kata nang orang saya nyeting kata nang orang alim saya orang alim je nyeting kata nang si sampung ben kanjeng Nabi. Paham maksudnya? Saya ada orang abang kena banyeting tanang. Lepas ni kemah terus asampung. Panturan baik pasal nama tu ya Allah. Eka bolong. Malah berada di satu gerbong yang sama. Cakingan nampak sepur wah. Kanjeng Nabi lo ning dak ada ke TV kedua. Budina barang alim ulama. Kuluban sambian tina kita bolong ning jenika. Sebenting sa gerbong, sebenting pada sa jurusan. Nah, maki badi budi. Dunah bay kamu sing kuluban sambian ni ka orang sebadi bebedangi. Tina sebenting ki badi budi. Maki tak masuk ning dalam maki pokok neku ka pengkir. Kengge sepur tak panapa. Pokok napa kekenangan dikit di budi nak bolong. Tak kan ni lagi. Insyaallah mun semak ka kiai, mun taat nikah. Leluknya beekok. Lemah lemikol rajong pekon sambil tobat kada astagfirullahaladzim pantaran tak dosa ya Allah abdi ni kan rok patut ni kiai ya Allah mak pada bengkok genteng pukul 1:30 congge abengkok takok kerata mun kerata ageng goreng tedung engak ka pengajian kan lakon rok kiai pengajian je bunyi kiai reng tedung cek gugenggu ben make ngaji cek rengnya cek nyeng ranying mun beda reng tedung Allah ari yang kok beni ngaji ngejo mun ranying groboken reng tedung cek ke dosa burung sing ngejo apa lah burung ada yang maleng setepak bu
mun maleng tak tepak pokoknya no aleng mak bodo bengko boleh singkat cerita bengko rajo keng labeng ata buka keng tak buka sebagian pinggir tak buka kalau paen tak kanceng mun area tak ganggu reng tedung je tak parapa kok masuk kalau orang yang jawab na labang benih colok ye bon mari buka masuk on laon mak ning meja bunyak catatan meja ning itin bunyak catatan betina catatan beluncuh catatan pese bon catatan emas catatan harta ngodi into mar cuman gone kita ada lampu te mario di klak tuti si maleng nikah betina benih bah langsung ngicok ibito ngakin sekata kung kuno maleng fokus pak tuti ibitong sekat bo orang dia tak majar sekat kojan ibitong emas berapa kilo kapi ibitong tepak ibitong se andi bengkoh ngiding selake ngiding tepak muka labong tak cengak bodo orang ngunggut sampean bah tojo perlu Pak, engki gula maleng tampu nisar kasih tedung si lain nang tenang. Bangki nang gula maleng jet nang tenang gula kujan. Jogin sampean. Mak maleng aneh dia kujan. Jogin bini nak kapi Joko. Pada maleng. Tokong muncul kapi siap kapi, tepak siap kapi adan sebu Pak. Saya ngocak si maleng. Antos kilo cak beruy. Tak nyaman kata tegesi tedung. Nikah pon sebu. Tau dia bojong gelu. Adan saya nyaman maleng Pak. Allahu Akbar. Tak cengak tuan rumah. Mak bodoh maleng. Ada. Nang tuan rumah Arya maleng de remai keng royan. Mada jini ka bas cek ka bojong. Ya cek ka bojong. Ngeteki apa to kami isang kunika ano Pak? Napa tibuan. Se maleng ngocak ngereng Pak panjenengan ngimamin kula mak muma. Bah, empon nyaman ang suadana tika timbang suadana bula. Tika boy ngimamin, tidak bula si ako mat ako jan. Tuan rumah ako mat. Si maleng gila ko ngimamin. Allahu Akbar. Lembu suadana Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ternyata nangis si maleng. Engak ka astabana abok masuk ke bungon orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Nangis. Sebudina tacengak. Ada maleng tapi macet nyaman abang ngaji ni mati hosot. Ngapa sampai nangis? Maliki yaumiddin. Nyaman. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sejamaah yang kedua, saya ngocak amin, ki maleng, ki curiga, amin. Amin, orang tak ada benda, maleng ni punya amin. Mari assalamualaikum, doa, tebak doa kosong, mari doa. Asalaman yun sa pora. Ito niya akin bi tuan rumah. Sambian ni ka maleng berumagay. Jawab. Aptina. Eka jareta sa kiyay gila. Eka jareta. Aptina ka tinto. Dari taat ka tayo ni kiyay. Pas ngucak siya di bengko. Munda ni ka sambian orang saya. Salah orang saya. Sambian bangaji ni bagus. Sambian pon ngamalakin ka tayo ni kiyay. Mulai mangken ambu cek teti maleng, mulai laku sambian alako kawula, aja getuku emas tu guna emas kawula bodoh telok sepaling raja ning pasar, kedua tu guna kawula sambian dikit si aja ke, beja tapi kawula engki, mulai kelaku nambu bon, kan tak akak ya bang gila, teti tokang jaga na emas, tebak juga emas, membeda dengan melek latinin kelaban misam. Tak ada yang melek ngaji.
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Si tuan rumah ngidingakin, ya Allah, cik ko besar nak pengaji nak. Oleh telah bulan tuan rumah ngocak, cong. Anan bulan tetelok berbini, pele jong. Barokah na taat kaki ya. Sambian taat na banten. Ongguan. Esorongi cok. Enten jaan buah. Mun kula tak norok agak gaji gila lain pangkat. Cik Imam Mawardi pangkat biasa-biasa. Cik lap mahal, lap Imam Mawardi. Lah Imam Mawardi enggak biasa pai. Saya hanya ingin cerita kasih mula kula benih serongi cok. Keng kula mana-mana bi kula ben ajunan taat semak kau yang sesemak dekat Allah, insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Eodi ni selamat. Mati ni bakal selamat. Akhirat bakal selamat. Orang yang dipentingkan kan itu. Odi mati kulaku terbaik bodi boleh. Coba Tebuna Sayyidina Nabi Isa. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Muka-muka selamat dak ka kaula, muka-muka kaula selamat bi Allah. Yauma wulidtu nalika kaula lahirakin odi. Wa yauma amutu nalika kulaku kaula ni ka mate tebak seta. Wa yauma ub'atsu hayya ban nalika kaula kulaku ni ka baca ke boleh bi Allah. Nabi Yahya salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Pada nalika lahir, nalika mate, nalika odi boleh. Ini kata Allah ini penting. Buka kitab tafsir Ahkamul Quran Al-Jami' li Hakim Quran yang nulis Imam Qurtubi. Napa tebuni Imam Qurtubi? Ada pemak selamat tepak lahir, tepak mate, nomor telok tepak ibaudi boleh. Ni kepaling melarata manusia dalam odi, atung tepak RMB, tepak RMB ni ka odi ni dunya ni ka melarat. Ad-dunya ni ka darul ibtila, pacet kenang na ujian. Mangane itu akin muka-muka selamat tepak. Ada kula najunan ni ka. Nomor dua na tepak mate, mun tabalang mate na tak mate kalaban syahadat. Mati kalaban kalimat thayyibah la ilaha illallah. Cuni ke sekocak suul khotimah. Tak nyaman. Orang yang paling pocur, benih orang yang nombok dunia. Orang yang paling pocur, orang yang setepak seteh ngiba kalimat la ilaha illallah. Uku besana. Boleh ingat ke Maimun Zubair, sesete ke Nyom Hajar Aswad. Uku besana. Mada nyium Hajar Aswad tidak berapa lama. Apa mitan kakak? Set. Eka mimpi bi setong ulama. Tabangki ban ke Maimun Zubair sasan set. Latina bagi ay alhamdulillah. Kula tepat mati kedua. Pacet yano. Sambut bi kanjeng Nabi. Sambut bi kanjeng Nabi. Ko besar namun tetiring alim. Tahu dek oleh benajunan maka abah tak alim pacung semaan ke orang alim malar muka abah eka poronga oleh barokana ilmu na orang jonika. Wa yauma yub'atsu hayya atau ub'atsu hayya kulaku nalika baca ke bi Allah Subhanahu wa taala. Ribu tu orang jonika pak kojo orang ribut kulaku. Nika bai etunya makin nika jumlah na orang satunya makin 7 miliar. Nika saya mangkin, setahun beri, setahun sapun, sebekal datang. Joko berapa triliun manusia kulaku. Ning padang Arafah, laksana ni kiamat kelu, kiamat berkeruduk. Antornya yang mana kiamat, mana dia keramat kudu ni kawa ngalto, sana bunyi berak ngalto. Saya kata ndu, pas tak kata ndu boleh. Adi yeki beni kiamat kana lagi ridu berapa boleh muni kiamat. Aduh, antor kapi, abolong kapi dan setiap orang telanjang bulat. Kapinya abengkang, ngatup kapi, kemeke abengkang. Sayyidatina Aisyah atanya ke Nabi ya Rasul, abengkang kapi, abengkang bener mata todus. Ada orang yang ngalekan dinding lain dari sibuk pun bati binti. Sibuk
Berapa triliun manusia sibuk kabeh ning kamah ning padang mahsyar. Padang mahsyar berkumpul mun ambe tak selamat pala mangana duwuh panten baca ke di alam kubur termasuk ke kelompok sesala. Muka-muka hajat tuan rumah terhajat korban ajunan setuju kapula lagi Allah bi barakatil Fatihah. Nyampung ateh dek kanjeng Nabi dek ke para sahabat ben keluarga epon kanjeng Nabi benda sateja orang si alim benda sateja bengatua kulaban ajunan kuru kulaban ajunan malar muka ewa porong sateja ngoleh syafaat kanjeng Nabi bi barakatil Fatihah. Kalaban pangarap teka hajat, kalaban pangarap jembar odi dunya akhirat, beten kulaban ajunan setuju, maos Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanikal 'azim. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana batan kul istajidnya ona ustaka cimbadan dunia akhirat ya Allah. Batan kul istajidnya ona taka hajat ya Allah. Sabara akintu sabatan kul istajid ya Allah. Sabara akintu saban kalopatan batan kul istajid ya Allah. Sabara akin kesalahan batan kul istajid ya Allah. Junan tuan ngau ningin satu jatuh sebeten kudus tuji ya Allah. Junan tuan ngau ningin bucon ate ben pikiran beten kudus tuji ya Allah. Sabara akin ya Ghaffar. Sabara akin ya Ghaffar. Sabara akin ya Tawwab. Sabara akin ya Rahman ya Rahim ya Rahman Rahimin. Allahumma rabbana nyu'una Gusti emar mangken orang tua dua beten kudus tuji bengatua beten kudus tuji taretan beten kudus tuji siapun abeli dak junan tuan. Ya Allah sabara akin tu sana ya Allah pecelap akin alam kubur ya Allah patetiakin alam kubur epon teti taman surga ya Allah nyuuna dak junan tuan ya Allah kecemberan dak setuju Gusti ya Allah. Allahumma rabbana mana bite pakili dan beten kulis taja abali dak junan tuan nyuuna ya Allah husnul khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma rabbana cek pamati yakin beten kulis taja kecuali kalaban ngiba kalimat thayyibah la ilaha illallah. Allahumma rabbana kalaban kerong bencinta ada kajeng Nabi nyoon ada junan tuan Gusti nyoon ada junan tuan Gusti tamanakin cinta kat into ada kajeng Nabi ada ate putun Gusti ya Allah. Allahumma rabbana apa kembang akin beten kudus saja aja habis dak ke Mekah tempat lahir dekat kanjeng Nabi benda ke Madinah kuburan epon astana kanjeng Nabi ya Allah pakembang akin beten kudus saja ziarah ke Mekah dan Madinah haji dan umrah ya Allah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah. Amin. Allahumma rabbana ni tipe nak kompoi dak junan tuan ya Allah. Patut yakin anak kompoi si soleh-solehah. Patut yakin anak kompoi si sae Gusti ya Allah. Anak kompoi si selamat dari fitnah dunia dan fitnah akhirat ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Iyyaka na'budu sakadin pamatur nyon saporah atas saja korangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.